Итак, дорогие друзья, 17 февраля произошло подписание соглашения о ряде адресных проектов в Индии. Nii et kallid sõbrad, kuulutame välja pidulikult, et eile kirjutati alla terve rea uute aadressprojektide teostamiseks sellises suures riigis nagu India. У Анатолия Эдуардовича, у Виктора Игоревича Бабурина и у всей команды, которая их поддерживает и сопровождает, огромнейший плотный график бизнес-поездок в кратчайший период. Nii et nii hästi Anatoli Eduardovitšil kui Viktor Baburinil ja teistel, kes nende koos töötavad, on praegu juba planeeritud juba väga tihe graafik sõitudeks nii Indiasse kui ka teistesse riikidesse. Но первый пункт назначения, то есть Индия, был завершен ошеломительным, по-другому это не назовешь. Ja ma veel kord rõhutaksin India tähtsust, nii et see on täiesti jalust rabav efekt, mida me saime Indiaga, nii et teisiti seda ei saa kuidagi nimetada. По сумме контракта я хотел бы процитировать Сергея Анатольевича Сибирякова «много» и очень большая сумма. Kui me räägime nende lepingute summadest, palju selle maksumus on, siis ma tahaksin siin korrata Sergei Sibirjakovi ütlust, et see on palju. See ei ole lihtsalt seda ei saa summana nimetada, see on palju. Друзья, если передать свои эмоции, такое ощущение я испытывал, когда только начинал развивать проект Skyway, когда услышал информацию Юницкого. Ja ma võin seda enda poolt võrrelda ainult selle emotsiooniga, kui ma esimest korda kuulsin üldse Anatoli Junitskist ja Skyway projektist, et see on umbes samasuguselt võrreldav emotsioon ja meeleolu. И я думаю, что каждый из нас с вами в первую очередь должен заботиться о сохранности проекта и о сохранности информации. Ja ma arvan, et eelkõige me peaksime ka seda väga hoidma ja väga õigesti käituma selle informatsiooniga ja hoidma seda suures osas ka enda teada. Поэтому по просьбе настоятельной Анатолия Эдуардовича, Виктора Игоревича Бабурина мы не имеем права разглашать название штата, но я могу сказать. Nii et nii hästi Anatoli Junitski kui Viktor Baburini palvel meil ei ole õigust nimetada ei seda summat ega seda osariiki, kus see hakkab praegu kohe toimuma. Что это один из небольших многих штатов Индии, а территория Индии это 3 миллиарда квадратных километров. Ja ma võin ainult niimoodi öelda, et see on üks väiksematest India osariikidest ja India suurus on tohutu, igaüks võib seda ise uurida, see on 3 miljardit ruutkilomeetrit. И там будут реализовываться не адресный проект, а адресные проекты по различным направлениям по применению технологии Skyway. Ja see ei ole lihtsalt üks aadressprojekt tehnoloogia ehitamiseks, vaid see on erinevates suundades kogu selle tehnoloogia arendamine Indias. Вот, дорогие друзья, я вас от всей души поздравляю с этим событием. Вот, это наша общая с вами заслуга каждого из вас, каждого человека, кто принимает участие в проекте Skyway, кто верит, надеется, ждет сейчас всех событий, подробностей, сейчас вот я договорю, да, подробностей мы, более детальных мы пока не знаем, потому что сегодня у нас Виктор Бабурин с Анатолием Эдуардовичем в Арабские Эмираты улетели, возможно и там что-то будет, но пока об этом ничего не знаем, вот, подробности будут в ближайшее время. Ma võin ainult öelda, et lähemad uudised ja kõik detailid me saame juba teada lähimal ajal ja sellest me siis ka räägime. Nii et praegu on tõesti ainult emotsioonid ja me teame, et Viktor Baburin sõitis juba Emiraatidesse ja sealt tulevad järgmised uudised, nii et siis kõik üksikasjaliselt juba. И Алексей, конечно, не озвучивал сумму, но я думаю, она в любом случае у нас как бы рано или поздно появится. Эва переводит чуть быстрее. Время давай для переводчиков еще венгерского и Хорошо, словацкого, хорошо. ладно? Чуть-чуть паузы побольше. Сумму, которую не озвучивал Алексей Суходоев,
Вот. Она действительно большая. Она большая сейчас для проекта, для нашего старта. Но я думаю, что это через 2, 3, 4, 5 lет это будет просто небольшая summa. Это около 1 миллиарда долларов. See summa, mida nüüd Aleksei ei väljendanud, ma arvan, et te saate sellest teada nii. Ja võiks öelda, et alguseks on see nii-öelda väike summa, justkui. Aga see on rohkem kui $1 miljard. Nii et see võib olla 2-3 aasta pärast on need summad juba mitmekordsed. А если я не ошибаюсь, но могу ошибиться в нескольких только миллиардах, это 922 миллиона долларов. Nii et ma usun, На 3 адресных проекта. Nii et ma võin mõnedes miljonites siin küll eksida, aga see on natukene alla $1 miljardi, nii et 900 millegiga. Nii et see on siis 3 aadresprojekti peale. Еще раз мои поздравления, потому что эмоции действительно переполняют. И вчера это был вечер прям вот фееричный. Nii et tõesti emotsioonid on meeletud ja võiks öelda, et see oli nagu suur tulevärk meie südames. Need emotsioonid, mis siis lõpuks nagu vallanduvad sellise suurepärase algusega.